Bingelele kubabukeli ba-Dr. Malala phezulu noma abalandeli nabantu abasizwa lapha ekhaya. Imina futhi uDr. Malala phezulu Dlamini. Ngixolise ngokubuya late kunina kungenxa yomsebenzi omkhulu engibhekene nawo naphakathi kwekhaya nasekuhambeni sabantu ababuye behambe besize njengoba nazi-ke ukuthi abantu bahlushwa kakhulu nayizinto abayilanda ey'ndaweni ey'thize zifike zibaxake phakathi kwemizi yabo. So leyo nto ibuye isenze siphume sehle senyuka sihambe sivala lezo zinto naleyo mkhokha enjalo. Kodwa kule video noma kulesi sihloko bengifisa ukuthi-ke ngibe njengomuntu ongathi ubuyela kakhulukazi kuma-comment, kakhulukazi kule video egcinile noma nalaba agcinile, ngoba abantu banemibuzo eminingi. Abanye nje khona ababuza ukuthi ngiqale nje khona la ukuthi maweNazaretha kuyenzeka yini ungenwe abantu abadala bedinga indaba yokuthi basetshenzwe. Cabanga ukuthi kunomuzi ofana nalowo. iNazaretha umuntu wakubo, usuka kubo bese yokhonza eNazaretha ngoba ethunywa abantu bakubo noma vele ekhaya kukholwa lapha. Kodwa idlozi mase liqubuka ngesiqu sasekhaya. Kayikho futhi indlela yokuthi kuthiwa wena uzosebenza ngokukholwa kokuthi usebenza ngobuNazaretha. Ayikho into ubuNazaretha, usebenza ngey'thunywa ngizona ezokukhuleka, but not ukuthi uzosebenza njengomuntu ekuthiwa usebenza ngento yobuNazaretha. No, ikhona inkosi enkulu yasephakameni noma yasebuhleni unyazi lezulu. Then-ke thina singabalandeli, thina uma ungenwe idlozi ungenwe elakini futhi awusebenzi ngedlozi emzini kaNkulunkulu la esikholwa khona. Ukusebenza kwakho akube kwasekhaya. Izinto ey'fana nalezo, ikhona into efana naleyo. Ngathi uyaphenduleka kancane lo bebuza lo mbuzo. Omunye uthi kuyenzeka yini kuthiwe lithi idlozi kuwena liyakuthwasisa lona seliqedile selidinga mhlambe ukhushulwe. Yes, ikhona into enjalo mkhulu, kakhulukazi labantu abangenwa idlozi lasemanzini. Idlozi lasemanzini liba namaphupho. One, ube uphuphe uyongena emanzini, uthi uma ufika emanzini elwandle noma ngayise esizibeni ufice kunemizi, ufice kunabantu, ukhonjiswe-ke ukuthi wena uzosebenza kanje, uzophila kanje, naka amakhubalo nakho ozolapha ngakho, uphinde uyibone ukuphuma futhi emanzini sewuphumela la kuthina emhlabeni. So lokho kuyikona kuthwasa, akusho ukuthi wena uzoke uduke ekhaya uyongena emanzini. No, if manje uze umuntu osho njalo singabheja imali manje ungahamba uyongikhombisa yena. Lowo muntu khona uthe eshelele wabuye segaxele ezinyonga esiyibonayo sihambe ithwala ngisho emadrobheni ebambaneni zemigaqo. Ukuthwasa kwasemanzini kakhulukazi uyakuthonga. Phela-ke kube sekufuneka uthole umuntu onalesi simo sasemanzini ozokuyisa emanzini. Sekuya physical, ukuya kwakho physical akusho ukuthi uzofika ucwile, kodwa kuyothintwa le moya yasemanzini uba uconnect nayo. Kwenziwa kanjalo-ke kona kuthwaswa kwasemanzini because kunomlozi wamanzi, kunomlozi wentaba, kunenzuza, kunenkosazane. Lezo zinto zonke zilinka kakhulukazi amanzi. So lokho-ke kuyenzeka-ke ngizama ukuphendula kumbukeli noma umlaleli ukuthi ikhona into efana naleyo. Phela kusuke sekufanele uthole umuntu. Phela yahlupha-ke lamadlozi anjalo ayithwasisayo. Anezinto ey'ningi okufanele zicoshelelwe ngoba kwawena angakufaka ehlathini. Ugcina uxabana nogobela, ugcina uphunyuka, kanti ekhaya lo muntu ongena kuwena ngalesi simo wasebenza phambilini. Yes, uma esebenza kodwa agcine ethatha izinto eziyimfakelo ey'thize. Mhlawumbe wathatha nje for instance, ake ngithi nje isigubhu, ningiqolele angigxeki isigubhu. Wasithatha mhlawumbe esinesilwane esithize besimlekelela ekutheni kusetshenzwe. Leyo nto yayimfihlo yakhe.
yize sebenza abantu wase yahamba lo muntu mebuya sefuna uqhwakelwa kuwena uqhwakela kuwena Yesu uza nayo le moya cishe ile moya yakhe bese kuba eminye imoya njengoba phela uzaliwe kunekhaya komama kunasekhaya uthola ukuthi le moya ihlangene kuwena sekuqhwakele lesi siqhwaka esasilande ukufa angibeke ngokuthi ukufa so mehleli ngesikhathi ulungiswa izinto zakho zonke mhlambe ake ngilinganiswe nomlozi ulungiswe umlozi wakho uzwakale utholakale kulungiswe kuthi ngasegcineni bese yavela lo muntu ukuthi uyena obamba ubaqhuma umlozi ekhaya ngoba mhlambe sekusela ukuthi mawuqhuma umlozi then lo muntu ke uma ebanjwa ukuthi unje bese yabhoboka eseyasho ukuthi no khona isikhwama esithize enganginaso ekudinga ukuthi khishwe into ethize kusona ukuze ngikwazi ukukhululeka nami ngoba phela le nunu ayisakwazi ukuhlukana nami then ilapho ke okufike kuphambane khona izinto kubantu abaningi ngoba iyalwa le nunu ngcina sewuxabana mhlambe nogobele egcineni noma sewuduba noma sekwenzakalani la sekuvaleka khona izinto so lento iyadinga umuntu ozaziyo ukuthi ufuna ukuthini nomuntu okhulekayo noncengayo ukuthi egcineni ufuna ukuthi makaphumelele ngoba lento yes noma ungathi uyakhwitha izokulandela uyogcina ushone phansi so ikhona imibuzo efana naleyo kakhulukazi then leyo yomlozi ke ibanzi kakhulu sayikhuluma kakhulu but yes abantu abaningi bahlushwa leyo nto enjalo abanye bahlushwa isimo esinjalo kube ngathi umlozi kanti akusumlozi zingane ababeyikhipha zingane zaphuphuma ngoba kakhulukazi namhlanje sesibuke into eyifilimu noma ebioscope mangibeka ngolimi lakudala ngoba akwazi ukuthi ungagijima umhlaba wonke uhenquza amadoda bese manje sekuthungenwe idlozi wena lizophilisa abantu no awunjengo Sawulo owaphenduka uPawula noma uPawula waphenduka uSawulo lento yaseBhayibhelini no anginjalo ngoba umlozi mawusuthi wena ungena umlozi kodwa waziyo ukuthi buhamba ngalolu hlobo no leyo nto ayikho njalo mhlawumbe imvamisa abantu sike sekufakwa lento yezizwe kufakwa amabutho kufakwa lezo zinto kuba basebenze ngazo ngoba lento esikhuluma ngayo iclean yasemanzini futhi kufanele niqaphele noma seniphuma seniye endaweni nithwasa noma nenza zonke lezi zinto enizenzayo amanye amaziko azonishintsha amanye amaziko uzohamba sikwazi ukuthi ubaba umalala phezulu uyafika lapha yana awuseyena umalala phezulu sewumalala phansi noma ngaphansi ngoba sewufikela phana wangaba indoda waphenduka wanjengomfazi ubuyindoda imizwa yakhe siyaphambana kanti lento yilento yedlozi sewufika lapha phambili kusetshenziswa impande eziphambanisa isimo sekuyaqala uyabuya ekhaya usuyinkinga omunye ahamba nomphela engabe sabuya aqomela phenze zonke izinto kanti imoya ifuna ukuqalwe uyibheke ibhekisiswe kuhlolwe kahle kuqala andoba izinto bese ziyalunga bengizama ucaphuna lapha nalapha kulesi simo esinjengalesi but ke ubizo yebo likhona kodwa akubhekisisi ukuthi ubizo njani ngoba kungenzeka kuba kuvuka lemoya khona into efanele mayivalwe noma khona isikhwama ekufanele sivalwe ukuze kukwazi ukuthi kwenzeke ngikholwa ngoba sikwazi ukuthi sonke emhlabeni singayizanga kudalwa yini sonke siba izangoma kudalwa yini sonke siba abathandazi yes lento yemoya yethunya yes nobani unayo umuntu omnyama kodwa kushiwo ukuthi yokusebenza leyo yokukhoshina ezintweni ezithize uba mawulele ubona into ethize ukuthi kuzokwenza ukuthi mawuhamba uzwe mhlawumbe kukhuluma umuntu uzuthuke nawe akakhulumi ngoba wena uzothwasa noma uzokwenza njani kodwa leyo nto ihamba ingcole ngokuhamba kwethu emhlabeni but sinayo kodwa mase kuziwe endaweni yokusebenza akuthina sonke siyosebenza abantu asikubeke lokho ingakho ngize ngithi mawusugugile usuke nje isakwazi nje nekhehle edala kuthiwa leyothwasa sike sibona lesi sakwazi noma leli khehle kuzokhuphuka bani kuyena
ngeke sakwazi ukukhuphuka abantu abadala mawababalekela ebuncaneni bakho ngoba usuhambe eziningi indlela ubangcolisa wenza yonke into lento seyinsila kuphela seyizohamba hambe idlulele wena okwakho ukudlula uthwasi sekufanele lento yoshwelezo mawangena idlozi lasemanzini kuyiwe emanzini kuyoshweleza ukuze lento izohamba bese iyadlula izomthola umuntu emndenini ngoba kuyilegacy kayipheli ngoba umuntu omnyama bengithi angithi iqaphu nje kulokho ngivele futhi ukuthi ikhona ivideo ezolandela lapho esizokwazi ukuthi sibe nehloko lapho esizonaba khona kodwa kulezi zinto njengoba ngikhuluma kanje izinto eziphethe abantu bayagula kodwa bathi bayathwasa so lezo zinto izinto ezinjalo abanye bayahamba bayothwasa befike kuphanjaniswe khona kodwa hayi ukuthi kuthwetshulwa amadlozi aba akekho umuntu ongasiwa kini ongathwebula idlozi lakho idlozi lithwetshulwa umuntu wakini phela angakuphambanisela lo oye kuyena mebona ukuthi ungapheki kwakhe but akube clean na uzazi kodwa ukhuleke uncenge ithonga lakho ukuthi lisondele kuwena ngoba mawuphethwe imoya kakhulukazi lesemanzini imoya evala ngisho imali ekhaya yenza indlala ekhaya iyaxabanisa abantu bezwana bethandana bese kushuba ngoba inkosi enkulu yamanzi seyifuna isimo sayo sokuqama baphambana abantu ivale inzalo ivale zonke izinto kanti ilento eyilemoya edinga mayilungiswe ukuze umuntu akwazi ukubuyela esimeni sakhe so ngiyacela uma abantu beyofuna usizo abazazi bayothini bayofunani bese bekwazi ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela bebambisane nogobela babo ngokuthembana kwabo then ke becele futhi ukuthi amadlozi abo abathi menza into akhulume ukuze isimo sonke sihambisane ngendlela efanele lokho bengithi namhlanje angeke ngithi ukuthi iqaphu ngikuveze kulesi simo esinjengalesi ngoba izinto ezibamba abantu kakhulu ngizobe sengena ngicela ke ekutheni ke usetshenzwa kanjani noma kwenzeka kanjani khona lamadlozi asingenayo kangaka singena afunani bayede makhosi lokho bengithi ngangikuthinte kunina nikwazi ukuthi kuyasetshenzwa and kodwa fanele siyimisele kulomsebenzi masenza lo msebenzi asazi ukuthi senzani asingaphumi ngoba amathuba emisebenzi engekho bese sithi siyathwasa futhi asingathi sigule emagazini bese sithi siyathwasa kube iqiniso lodwa makhosi siyathokoza bonke ke akube umusa uDr Malala phezulu usatholakala usemzinyathi namba yami 0794847116 khona nendoda engisebenza nayo uyambose ongisizayo 0711743851 so ngikhona ekhaya lapha ngisebenzela khona ngiyatholakala ucingweni kuhle uma umuntu afone ukuze akwazi ukusithola bukhe mezofika mehlala kodwa akwazi ukubhuka sikwazi ukuthi sisebenze siyathokoza bayede makhosi amahle sibonga